Oh, terus agaknya setelah lah tapi. Oh, itu kan. Jadi itu kepang di tiga tempat kesini rumah nyeraki sampus kan. Jadi ada tujuh. Association. Oh. Nanti Iba Boni Bradson Warjri ini ide baduna khotbat hi nrai lapas ya ke kelas 12 de ilong kan nuksa ke bahaya yang ikum kejat bendreu mah bahasa awak indo jangka floritas mo ba ngidon baka kasan kebapai bakmi jaki breu ki bomyeri jaki khma bakaji hika free training ta nrai menne pada ni yo taka cuti nomor ba pada ka celebrate jangka mikalaya bakadap sampusna ta managini ni paya ki kubar ni yang kita ki kubar ba i amle jangka norsulong ila wer khot yang ki paiba ba ninyawan mania senrangan mati Hendrai ngiru ngilawan hang ne da kamensem ba khoi ngila lam ya senram dei ba kasarkar hi kam skap kam nei ai nam ta jengi ki bru ki disable but kuai ru ki kam ki dampun ki ba satai ma Hendrai manakan ni ru kunyangi ki bru ki ba long disable haka jigisha kasarkar kadeban le mentajeng ee ngakwa persel ha i yamle jangka not silong benwan ra ketika isu kowe ba balai ka sarkar ka le ben yangi kibreu kibo duna hakin khanmat ba akan ni ngarawan na ICDS mo pemon sai yakini ki siam skill bagi om barabar misalnya sanspa isi benai mentarung ia sanspa isi benai nrai pitip kepercayaan menta kalau kebalaran sanspa isi benai bagi kita ibu selipar infam dekai pak nginbang lokal nginbang lagi siap himau nrai nyimio sudah kita kiai jingdan kamjengi kumbaki latif kepercayaan kelaran nagar pada iba agil bot ba yang ini yang akan isu kisahkan bagi kentiu ya kena baikam jangan kibri berunar khidmat sebaro jangka mikalaya kumbangi aktif saya kiwe kistip lani kijenla kakiu ketaka skim namta jangan kibri disable balai hajala jangan kahir adukan ni buat tanya kilangjing kilang stem kipal aduk nrai kajing sya kiri memperkat dah kawai pat kajing perkat kumno bakinai ya katakan yeng kumkas kiem yeng ya kibru kibaduna khidmat ma kumba long mentahi kibru bawa kini kibaduna khidmat bonsen kiwan kilong yeng kibaduna bom yo kata jingkot ma kaso bifai ki yeng kibal pe kibal ajar sudah kibru kibawan kibaduna khidmat kilong mekunta nrai pe tangkatu tanyakan kakakku kakau kalau boni kibri berunar khidmat kamdan kajab karu hi kawai ba ni hapanya karan nakapor ngana kali juna nasofit ha maba ngabun sing asal pula yang ka kakau ngam juyo ka pula yang ka skim yo ngam tip ngam puk ngale unna ka pula yang ka ni ka jokka damuntahi ngayo andre ngayo daka ndai ka baolong personal daka jongi ni kibri benar khidmat ngayo ka dei dongki pat ba hi babun balang de pagi ni kintin ngai kuble ai yamali bay rap saka organisasi jongi kumba sipo baja to ublai unang rengkat tadi benla benjing ya ikam kibabha ki jongi bay ilong sisa kum tahu uding ba rani upaya ba kesian ya kaslep jong kayeng pangin ri dengan te boleh unang rengkat lam tadi benyo ya kata kamet ke hak ke pokok ke bakia intemen ba delbot namrung boleh sibun